The ruling ZANU-PF party has launched a new campaign initiative called Politics Mubazi. The program is mainly aimed at young people and first-time participants in political discussions. Through this initiative, the ruling party hopes to grow its support base. Izanapinda mumashoko nezanorafungwa the ruling party ZANU-PF. So zvamuri kuona in the picture which is being displayed and shown in this video. Panguva inoi vachiti there is this campaign initiative inonzi Politics Mubazi. Tichaona kuti it is scheduled for today, the 9th of January 2026. That this flyer is being led by Comrade Torai Kanshaya and Comrade Munashe Mutusa. Vachiti it is scheduled for anyone vachiri vatsva mune zvematongerwo enyika. Sara pana mashoko zere amudanyorwa panguva ino. Don't subscribe or like on the bell icon. Jimina Mkremosha mudanyora chiti the first tour will take place tomorrow, meaning today. A bus will depart at 8 a.m. from Causeway office and travel to Murewa. Participants will take part in political discussions during the journey. The fare is completely free and food and refreshments will be provided on the bus. The bus will be returning to Harare later the same day. Torai Kanshaya will be the main host, while Munashe Mututsa will be the guest speaker. Ndo mashoko anobuda chunko pana pane Kremlin ezviri kuitika the ruling party ZANU-PF. Panguva ino uchinokwa kunzi this initiative iri kuitirwa avo vanenge vari vatsva mune zvematongerwo enyika. Panguva ino vachinzi avo ngavambouya vambojoina timboita madiscussions navo. And panguva ino their first trip ichiitwa from Harare to Murewa and it is scheduled for today. Ndo inova the first tour yavachange vachiita discussion nevatsva mune zvematongerwo enyika. Pinda comment section medu uzofunga kuti muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, check on the bell icon.